veliki pozdrav svim ljudi, dobrodošli i klip ljudi danas, kao što vidite danas igramo GTA San Andreas i danas ćemo se ljudi peti na Mont Chiliad, znači idemo skroz do vrha Mont Chiliada da vidite kako izgleda GTA San Andreas na najvišem vrhu, tako da znači uživajte u klipu. I ljudi krećemo sa taksijem, znači tu smo na početku puta, put je negdje oko 3 minuta, možda i manje, tako da znači ljudi uživajte u klipu i sad ćemo pričati neke teme dok sam uključio sa taksijem Nitro, tako da dok idemo sad na Mont Chiliad bih htio da vam se zahvalim za 450 subova, znači ajdemo do 500 do kraja mjeseca i šta sam još hteo, znači hvala vam za 3500 prikaza, odnosno fali nam još malo, ali to ćemo brzo preći, znači još nekih 60 prikaza, to ćemo brzo preći, tako da znači ljudi sada snimam kako se popeti, odnosno kakav je pogled kad se popnete na Mont Chiliad. Sad smo prošli kroz oblake, tako da znači ljudi, inače pogled je nije baš toliko predobar, ali onako gotivan je skroz, tako da znači ljudi samo jedan ne pogrešim ovdje put, idemo ovamo. Inače pišite mi dole u komentarima šta da snimam, da li da snimam neku zezancija po gradu u GTA San Andreas ili tako nešto, jer u zadnje vrijeme ne znam šta da snimam, tako da pišite mi u komentarima. Inače sam mislio da snimam SG u Minecraftu i vjerojatno ću da snimam, tako da očekujte u neko vrijeme SG na kanalu. Znači baš je cool ovaj Nitro za taksi, znači dosta je brz, tako da idemo ovamo, znači bližimo se ka Mont Everest, odnosno Mont Chiliadu. U ovom klipu ćemo uraditi i skok sa Mont Chiliada kako bi ovaj klip ispao još malo zanimljiv, tako da inače ja sam skinuo kao što vidite ovo 9999 što imam para, ja sam to skinuo preko interneta, taj kao save mod, i ušao sam u taj mod i naravno radi, tako da evo ljudi, mi smo se popeli na Mont Chiliad, znači to ovako izgleda, ok, samo ja da ne padnem, ovako to izgleda, ima ovamo američka zastava, znači i tu su kao nešto, neki autobusi, upravo je avion preleteo, tako da znači odavde ćemo mi da skočimo, tako da ovdje je ljudi kao što vidite američka zastava, što je baš cool. I evo ga ovaj pogled kojem sam vam pričao, znači nije baš toliko nešto, ali je baš ono najveći vrh u GTA San Andreasu. Idemo da vidimo šta ima još. Da vidimo šta ima ovamo, znači ok, odavde smo došli, da vidimo šta ima ovamo. Ok, ovamo su neke planine također, znači ništa posebno. Idemo da vidimo ovamo, inače pišite mi u komentare da li snimam neke misterije u GTA San Andreas, tako, uzet ću ovo ovdje kao neki ranac ili šta već. I vidio sam nešto ovamo također, da vidim da mogu ja ovo da pokupim, a neka neću, šta će mi. Da vidimo da mogu se popne ovamo taksijem, zbog ovog sam i uzeo taksi sa Nitrom, tako da koliko ja vidim ne mogu da se popnem, onda idem pešaka, nema veze. Tako da znači ljudi, ovo je Mont Everest o kome sam vam pričao u cijelom klipu, tako da je to. Predobar je pogled kao što vidite, znači idemo mi sad da uzmemo taksi i idemo da uradimo skok
sa Mont Chiliada. Da vidimo nitro, evo ga nitro, to. Idemo sad, pun gas i bam. Sad ne znam da li ću da preživim, ali ako ne preživim, šta da se radi? Oh fuck. Ok, živ sam, nice. Kao što vidite, skočili smo sa Mont Chiliada, vidjeli ste kako izgleda Mont Chiliad. Tako da, znači ljudi, hvala što ste pogledali ovaj klip. Ako vam se svidao, obavezno ga lajkujte i šerujte i podelite sa prijateljima. Ćao!